Сабалар хайыр мубарек жима күні епіңіз үшін хайырлы олсын. Бүгін Қырым ишғалінің 702 күні. Эфирде Заман студияда Эльмаз Асан çalışmakta. Бүгін Ақтем Чигозның апыс етілгеніне бір ел олды. Кечкен сіне январінің 29-дан Меджлис рейсінің мавины 26 февраль іші бойынша апсте болуна. О митинг девамында құтлеве низамсызлықларда қабатлана. Ақтем Чигознен берабер Мустафа Дегерменже ве Али Асанов СИЗОда болуналар. Да учи Эскендер Кантимиров, Талят Юнусов ве Эскендер Имирвалеев ФД махкеме укумыны беклеп кефалетте болуналар. Ақтем Чигознын айтқанна көре махкеме девамында адалетлік беклемеге керек ме? Русь репрессиялары залымсыз. Меджлис рейсінің муавинын ишандырғанына көре Қырым татар халқы япылған басқыларыны илі итибарнен кечер. Бороться за права своего народа, за свои права, это достоинство человека. Я думаю, что мы с достоинством это пройдем, несмотря на все репрессии, которые чинятся сегодняшними прокурорами, сегодняшними следователями. Мы многих переживем и это. Украина için Минск anlaşmaları tuzақтыр. Bu haqda Minsk anlaşmalarının iştirakçileri bildiре. Ekspertler президентке anlaşmalarını yanı formatта keçirmege teklif eteler. Tafsilatlıca Nevbet'teki levhamızda. Минск anlaşmaları Ukrayna'nı koşege sıqabılı. Anlaşmalar devamında belgilengen noktalardan hiçbirini Rusya becermegen. Ekspertlerin sözlerine göre Ukrayna bu alda anlaşmalarını lağu etip, bütün mesuliyetlerini baskı yapkan Rusya'ya yükleyebiledi. Lakin Ukrayna kimiyeti alternatif olmaganını bildiriyor. Продовжувати робити вигляд, що альтернативи немає, це надзвичайно небезпечно. Ще більш небезпечно є намагання виконати всі ці пункти, як вони прописані в цих угодах. Ukrayna kimiyeti ise aksine anayasaga denişmelerin kirsetilmesine ve cenkeverlerini azat etmege attarazı olabilir. Böyle yanaşma anlaşmalarını umumen becerilgen kıbıt tanıyabilir. Bu ise Rusya'ya karşı olgan sanksiyalarını lağu ettirebilir. Bu mevzuda Rus diplomatları ve Avrupa'da olgan Putin'in dostları çalışmakta. O vakit ise Ukrayna agresorunun yüz brozu kalabilir. 11-й пункт Росія вважає відправною центральною нормою Мінських домовленостей. І саме цей пункт має один з найбільш загрозливих аспектів, який може нанести пряму шкоду Україні. Мова йде про норму, про створення так званих загонів народної міліції для підтримання громадського порядку. Танки, бойові броньовані машини, гармати, системи залпового вогню, вони теж можуть стати штатним озброєнням загонів народної міліції. І ніщо не заважає Російській Федерації легалізувати це озброєння якраз під цим приводом. Ekspertler Ukrayna ve Rusya arasında olgan davanı yanı formatta Amerika Koşma Ştatları, Avrupa Şurası, Kanada ve Rusya celp edilmesinin çizmege teklif eteler. Muzakerege Kırım meselesini de koşmağa talap eteler. Şimdiki Minsk anlaşmalarında yarımada hakkında hiçbir söz айтылмай. Проблеми пропонується вирішити наскоком. Фактично, суть мирного плану Порошенка зводиться до обміну мир і території на повноваження і розширення прав. Але такий обмін є неможливим. Перш за все, поняття миру і територію мають охоплювати і Донецьку з Луганськими областями, і Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Togerek masa neticesinde ekspertler müracaat kabul ettiler. Anda öz tekliflerini kaydettiler. Onlarını prezident memuriyetine bermege planlaştıralar. Natalka Kalenko, Eldar Taraftaş, Zaman, ATR. Қырымда бір яшлы бала домыз гриппінен хасталанды. Оны Кереч инфекцион хастаханесіне yolladılar. Аргументі неделі Крым білдіргеніне көре H1N1 вирусы экспресс-тест нәтижесінде таздықланылды. Керечте бұл бірінші вақия олды. Бір күн ішінде хасталыққа оғырағанлардың сайысы 16 insanны тешкіл етті. Умумен есе Крым территориясында 31 хаста белгіленген. Қырымның
Украинаның көй ве шерлеріне ескі Қырым татар адлары қайтарылacak. Бұны Радио Свобода эфирі девамында Milli Хатыра Украин институтының yolbaşçысы Владимир Вятрович білдірді. Оның айтқанына көре адлар декоммунизация ве тарихи адалетінің тікленмесі черчевесінде қайтарылacak. Вятровичнің малюматына көре умумен Украинада 900 мескен ерлерінің адлары деністірілежек. Қырымда есе бұл еснас ярымада Украина теркібіне қайтарылған сон кечежек. Незважаючи на те, що там немає можливості в силу об'єктивних причин провести громадські слухання, населені пункти там будуть перейменовані. І, власне, ми активно контактуємо з Меджлісом кримсько-татарського народу, і одним з наших ключових підходів щодо перейменування населених пунктів в Криму буде повернення їм історичних кримсько-татарських назв. Ахмезджитнің 29-й мектебі Совет маршалы Георгий Жуковның адыны ташыдяқ. Böyle етіп, işgalciler insanların kafasına Совет шақысларының қиметіні пекетмеге істейлер. Кечкен сенесінің майыс айында Ахмезджитте Сталинге бағышланған мемориал тақтасы açıldı. Енді есе мектеп тәлебелері Женкнің en залым маршалының адыны ташыған мектепте оқыдяқлар. Тарихчилерінің айтқанына көре Жуков арбелеріні acımayıp, оларыны сербест өлімге yolлай еді. Женктен сон Совет сердарыны Алманиядан элмас, ресім, кілем ве бұйы көлемде мебеліні қырсызлығында қабатладылар. Керечте белгісіз шақышлар маршрут такси арабасына қаршы аттеш açtılar. Араба айдавчысы вақияны айдынлатқан видеоны YouTube'да ерлештірді. Оның фікірінше бөле шекілде кереч генчлері егленелер. Еркекнің малюматына көре маршруткаға қаршы 9 құршын атылды. Киевде саяси мабус Олег Сенцовның «Купите книгу, она смешная» адлы китабыны тағдым еттілер. Украина режиссері бұл китабыны Абстен Эвель yazып бітірді. Тедбір тешкілетчісі Украина yazıcısı Андрей Курков презентация девамында эсерінің Джеромның «Троя в лодке, не считая собаки» повестінен тініштірді. Yazıcının айтқанына көре эсер шен ве эйі дойғылар иле оқыла. Украина нешірджісі Александр Красовицкий емин Олег Сенцовның китабыны тек Украинада дегел, ғарпта да оқырлар, атта руслар да оны көзден кечірежеклер. Но все размышления, всех их споры, все их попытки ответить на философские вопросы самим себе заданными, они, в принципе, касаются и нас, потому что во время своих приключений в Африке они пытаются понять, что такое правда, стоит ли ее говорить и так далее. В общем-то, все общечеловеческое. Во-первых, эти книги, безусловно, не попадут в российскую книжную торговлю. Но, во-вторых, я думаю, что они в частных грузах обязательно будут пересекать границу и обязательно их там прочтут. Қырым ансамблі Ерлар хазинесі программасында Қырым татарларының той ананелеріні тақдым етті. Қына кежесі, тираж мерасимы, келін қавесі, той авалары. Бұның эпсыны концертке келген серджілер көрді. Санада белі Қырым татар ержілары Афизе Касарасия Сале для Веросманов имени Мустафаева чықышта болындылар. Концертінің екінші қысымында серджілерді ансамбль артистлерінен берабер севімлі халық ерларыны ижра еттілер. Бұл сонки хаберіміз еді. Аллах эпімізге, халқымыз үшін қайырлы ішлер япмаға насип ейлесін. Көрішмек үзре.